أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم مسيب جلبة داربة التلفزيون ميدان جما TV. haray hande kadi en hewtiti e ñalande meɗen ñalande aljuma ñalande barkinande nde tawde ko nde ɗo ñalande aljuma Allah subhanahu wa ta'ala wi ko juldere juleɓen yontere kala. Ko nde ɗo ñalande kadi kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi himo yaafo bakkatu mo neɗɗo on waɗi e nder yontere nden fof. Mo yaafo bakkatu mina zuma ila zuma. haray hiɗen yetta Allah subhanahu wa ta'ala nde tawde tun kanko no tun woni ko hana yettede. hiɗen yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala nde tawde kanko tun woni ko hana yettede o hana yettide hay e hunde. Wa nasta'inuhu hiɗen walliniramo kanko Allah subhanahu wa ta'ala. en walliniramo kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nastaghfiruhu hiɗen insino bakkatuji meɗen nge makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala. hiɗen walliniramo kanko Allah subhanahu wa ta'ala. hiɗen yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala. hiɗen walliniramo kanko Allah subhanahu wa ta'ala. hiɗen insino kadi bakkatuji meɗen nge makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala. sabuno kanko ton Allah subhanahu wa ta'ala woni wawi yafade bakkatu wona hay goto. wana uzu billahi hiɗen mawlomo e kanko Allah subhanahu wa ta'ala min sururi anfusina e bone pittandu wonkiji meɗen. hiɗen mawlomo kanko Allah subhanahu wa ta'ala e bone pittandu wonkiji meɗen. nde tawde nan hiɗen andi wonki kin ko yamirta joom muɗum koko boni. inna nafsa la ammaratum bisuu'i. wonki kin ko ɓuri hewde kon ko ɓuri hewde kon wonki kin ko kiccuɗanta jommaki kon koko loratake wona ko nafatake. ko ɗum waɗi wonki wona ko tewtete. mbeleɗe wonki wona ko tewtete sahwatu nafsi. wonki kin haysi tawani ki yiɗi ndaaru konko ki yiɗi ɗon kon est ce que ko hunde nde Allah subhanahu wa ta'ala yiɗi yarli e waɗa. ko sabu noon ko wonki kin sa nani premier ennemi neɗɗo premier sa landama premier gagnema on ko honno wi ko wonki maki. ko ɗum waɗi wonki kin ko ɗum waɗi sin laaɗo maki ala wo e meɗen goto sina bimbi kala hen tigi hino dawde. ko goo himo dawde ko goo o halki wonki mako kin illa so wona ɗum o rinɗineki. goo o lettiki walla o rinɗineki ko ɗin ɗiɗi. mobigu ha aw mutigu ha. bimbi kala wetale sina banu adama kala ko goo wonki makin a halkiki walla a rinɗineki ko ɗiɗiɗi. par ce que honno halkirta wonki makin ko si tawi woni a jokkiki e ko welataki kon tun. a jokki ko welata kon to tawri non konko ko yiɗi ɗon kon wona ko Allah subhanahu wa ta'ala yiɗi yandu haray angon a dawi kono haray ko e hakkugo wonki makin wonɗa. bon andi neɗɗo on safe wonki makin ko an contrôlata ki wona ta haraw kanki contrôle ma. na wonki makin contrôlata te bon mbelaye won andi ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala no woni to woɓɓe goo rawayɓe Allah e hoore ko welata wonki maɓɓe kin kon. si ɓe rewi ɗo Allah ɓe rewi ɗo Allah ɓe wakkili juwola ɗuman walla pigi jena kono so tawi woni toon kamɓe ɓe mana wonki maɓɓe kin tawi ki haɗiɓe tun e ko Allah subhanahu wa ta'ala yiɗi yarli kon
ɗon ɓe darana solution ay ɓe daray ko ɓe takkora ɓe dara ɗon ko dagginana ɓe ko haraminana ɓe ko dagino la wawata wonde eyi ko ɗum waɗi subahana taala ɗo inna nafsa la ammaratum bissuy ɗum noon hara hiɗen mawlo Allah subhanahu wa taala e bone ki wonki meɗen hiɗen andi nelaɗo maɗo sallallah sallam hay kamɓe ɓe maaki wo ƴettugol kaafa haɓida e keefeero o taƴama leggal dande walla taƴama leggal dande ko ɗum ɗon ɓuuri yombude wonde facile e di haɓdugol e wonki mum kin jihadu nafsi ayi wonki kin ki yiya ɗum ɗo wuggano tawa hino welaki ayi surtout en tant que jeunesse fewndare ko fewndi hande kon ayi bon mbeliriji aduna foti aduna bon ko wiyeten ko ƴiƴan keccan diway wonki maki gubbana ɗo goɗɗum tun daroɗa non enede ko nu habiye mi dartata ko nu Allah subhanahu wa ta'ala wiye ɗum ɗo harale wonki maki wugganinoke ayi on say wawa contrôle de wonki maki hay si tawi woni hara ko yiɗi hara Allah subhanahu wa ta'ala yiɗa ayi ɗum ɗon woni haɓdugol e wonki munkim ɗum ɗon hiɗen mawlu Allah subhanahu wa ta'ala e bone kiiɗo wonki meɗen ayi o yonu wa sayyi'ati a'malina e bonde golleji meɗen hiɗen mawlu Allah subhanahu wa ta'ala kadi e bonde golleji meɗen sabuna yo Allah subhanahu wa ta'ala faabo en sabuna heewi wonno wiir toon wa iza qila lakum la tufsidu fil ardi ba'da qalu innama nahnu muslihuna ay no wiide ka suratul bagara to ɓeɗon sayni ɓe kori acci e bonnugol ka leydi acci e waɗugol pankere ka hoore leydi ɗo ena amode menen a ɓuura men andiro ko fewndi menen a ɓuura arde men ko fewndi ay Allah subhanahu wa ta'ala inni ala innahum humul mufsiduna ko ɓen tigiri wonde noon bonnoɓe ɓen ay safa andi heno ko ɓuri huɓinade e banu adama kon goɗɗo si tawi woni o anda fes o anda ko honno woni haqiqa o anda ko woni gonga o anda ko woni l'islam mais si tawi woni an anduɗo a ari a yewtimo o waɗete comprendre o famete o rekoni sayi o anda on ɗon metta gerdude gasa on ɗon so yewtama o famodirte mais ko hombo metti famodirde ko anda e hoore ko anda kon kadi anda ko ɗon metti famodirde par ce que innahu ala nafsihi basira neɗɗo kala hino humpiti hoore muɗum hiɗa andi no Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni mi tagadali jinna yimɓe so wona rewan hiɗa andi si tawi woni hiɗa tabite hoore dewal hiɗa andi si tawi hiɗa andi l'islam hiɗa andi alquranul karim hiɗa andi ko hombo woni Allah subhanahu wa ta'ala har nawigol tun Allah hiɗa andi ko hombo woni nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiɗa andi fiyaka diina ma kan hiɗa humpiti ɗum hiɗa andi si tawi woni anda par ce que neɗɗo kala no humpiti fi hoore muɗum joni noon si tawi woni anda a heɓi yeetoma koko jokkuɗa ɗo ɗum wona lawol de ko ni heɗitamo eyi bon kono si tawi woni hiɗa andi pelette anda wonɓe yewde ɓen kadi siɓe woli bugegol ɓe juuɗe minen on ɓuura men andir ko fewndi wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi sa ene taw bonnu ka leydi terte yeddugol Allah ka leydi ɗo tan waɗu pankare qalu innama nahnu muslimuna ɓe namodi tarte men minen a ɓuura men andude ko fewndi ayi Allah subhanahu wa ta'ala ni ala humul mufsiduna ko ɓe tigi woni bonnoɓe ɓen ko ɓe woni bomɓe ɓen jaɓata wajede ay wagi wonatata ko rema e mukko ko wolɗa wo kamɓe hiɓe mari ko ngal ɓe takkore ma he feraɓe yeddinoɓe nelaɗo ɓen kañum kadi ko noon ɓe yeddirayno ko kala ko nelaɗo wowli ɓen minen mi nanirali ɗum oustasi karen minen mi nanirali ɗum babaɓe amen aramɓe mi nanirali ɗum e ɓen kadi ko noon yeddirayno ayi ɗum noon wiɗen mawlo Allah e bonde golleji meɗen anden man yahdillah fala mudilla lah kala mo Allah subhanahu wa ta'ala fewni si Allah subhanahu wa ta'ala suɓi ko goɗɗo fewnimo hay hunde ala ko wawatamo majjinde hiɗen tore en fop meɗen tagore mofte nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam hiɗen toro en fop meɗen yo Allah subhanahu wa ta'ala fewnu en fewnana en ayi sabu ko kala mo Allah fewni ko on woni fewɗo wona ko darotoɗa ɗo inna hakkude jama an hiɗa feewi dey ma holliraɗo hiɗa feewi ayi ko Allah subhanahu wa ta'ala ɓuuri andude ko woni nder ton kon ayi
Allah taw hara hiɗen feewi ko ɗum ɗon toriden Allah subhanahu wa taala Allah ɓeydan en peewal ngal ay hara wona daragol ko kene ga hollira hino feewi bon hara si hedde kañum tum machallah ay ɗen tori Allah yo Allah subhanahu wa taala fewni en fewnanen e taw hara ko Allah subhanahu wa taala fewni en suɓi ka peewal mum fewni en wa ma kunna lil hadadi lawla an hadana Allah en wonata e yimɓe fewɓe en tant que ne Allah subhanahu wa taala fewni en ko Allah subhanahu wa taala wawi fewnude yo Allah subhanahu wa taala fewni en wa man yudlil fala hadiya lah kala non mo Allah subhanahu wa taala majjini kadi heɓatago e fewnowomo ay la tahdi man ahabbabta walakinna allaha yahdi man yasau nde nelaɗo yawno ha ɓitti wonki mum kin ha o faala nangude wonki makko kin wippita yaltina o faala mana ko ɗuwete o faala wartade tellement que ko moni kon fi honɗum nde tawde diina koye makko woni ko cippina kanko Muhammadu tara ko yimɓe makko ɓen dartomo yedda diina l'islam fes tawaɓe bappiraɓe makko tawaɓe goral makko ɓe daroɓe ɓe yedda diina kan fes ay ɓe o hawta fes ɓe o hawta gorol ɓen ɗon aranoto e kaɗo diina kanko nelaɗo noon la sakka wama yantigu anil hawa himo andi ko honno woni nafoore e jabigol kaɗo diina l'islam himo andi kadi ko woni bonne e yeddugol kaɗo diina l'islam o sunani ɗum ɗo yimɓe makko ɓen ha o ɓitti o soñji Allah subhanahu wa taala ni Muhammadu hiɗa soñja hoorema hiɗa ɓitta hoorema kada ko an fewnata ko an fewnata ko Allah subhanahu wa taala fewnata on mo yiɗi si Allah maggini goɗɗo fewnowomo ala ay fewnowomo ala ay en toro Allah subhanahu wa taala yo Allah subhanahu wa taala fewnu en ay wa ashhadu hiɗen seedo an la ilaha ala retode illallah kono Allah wahdahu kanko tum la sharika lahu Allah mara kafidiɗɗo Allah ɓeɗiɗo ala ko hoore leydi ɗo Allah wahidun Allah jo ko goto pet woni ka leydi ɗo hiɗen seedo ala reweteɗo noon kadi ko wona on ay wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu hiɗen seedo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ko Allah subhanahu wa taala nelimo fof no laaɓalngol nde ɗo tagore e argol timmina jikkuji moƴƴi ay timmina kala ko kanno e dina kan fof kala ko wanno erreur e dina kan fof moƴƴintina régila ay sa ndaari annabaɓe nelaɓe ɓen fof kamɓe atano ko yimɓe maɓɓe ɓen tum wonno ko ɓe nelano wona annabi Musa taw ko wona bani Israel en o nelano annabi Yahya Zakariya annabi Ibrahim ɓeɗo fof tawno ko arano koye yimɓe maɓɓe ɓen tum wonno ko ɓe nela mais nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam e tawde kanko woni khatimun nabiina wa imamul mursalin kanko ko fof woni ko nela yimɓe e jinna arabu wala arabiyun wala azamiyun ko jinna e yimɓe fof ala arabujo ala ɓalejo ala africain jo ala européen jo kanko ko amma ko huɓutuɗo fop ay andi ko timmingol ay laaɓane ɗe ɗo mofte ɗum noon kanko nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam heɗen seedi to o yettini kaɗo diina o timminika o laaɓani mofte ɗen fop ala wo e moƴƴere sina nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tindinino e moƴƴere nden ala wo e bone sina o rentini e bone on ay o laaɓani mofte ɗen reedu no wirte noon addinu nasiha si a yiɓe karmakoɓe hino jooɗo ɗo hino waajo bimbe kikiɗe wona faalagol ko wowlugol tun ko Allah subhanahu wa taala wini ko woni diina ko laaɓangol reedu ko laaɓodiral reedu si ya andi an kadi ko ya andi yimɓe ɓen wona ya janngo anda gandal suuɗangal fus intérêt maggal ala ay woni noon gandal ala kara woni gandal adana yankowal gandal suuɗangal intérêt maggal fusi ala sina lorra par ce que ngal suuɗa ɗon ngal nafata ɗon hay fus ay kono kay goɗɗo si a jangi obligatoire woni farilla e hoorema waajagol andintina yimɓe ɓen an kadi itta hujja e hoorema par ce que ngal gandal ngal Allah okkuma o landitoroytama ɓayno wonan yewtirɗen nanen ni no woodi ɗo woɓɓe goo wallahi si ɓe yi goɗɗo no janga ɗo walla no wajano jangade ɓe haray ɓe miijo hara min kadi lam wawno jangirde ni wonano woɓɓe yirata joni goɗɗo no mari ɗo jawdi hino dasa kattije hino mari galleji ene hara komin wonno kaari ayi ka gandal kadi no woodi miigitoɓe wona noon
moden kaari moden hara komin wonno kaari on hino jangi andi tan ngal gandal ngal janguɗa ɗon a yoɓa allah subhanahu wa taala e fewnuma andinma l'islam kono no wirano wa man yuridullah khairan yufaqihu fi din kono kay allah subhanahu wa taala suɓi kama e nder tagore mum nden o fewnima ko fewnirma o andirma l'islam an kadi ko ya andin ɗum ɓe anda ɓen ko ɗum woni intérêt dina kam ay par ce que nelaɗo ko yimɓe majjiɓe mbi anda ɓen fof ko ɓen o nela ko homɓe kadi non lonti annabaɓen kawar leydi ɗo ko janggoɓe wonɓe kawar leydi ɗo ɓen ko ɗum waɗi so goɗɗo jangi tun a wowlali gandal ngal suuɗi gandal ngal a heeɓi sérieux probléme hakkundema e allah subhanahu wa taala ay jangga suuɗa ko janggoɗa ko ronka feññinde gandal ngal a heeɓi probléme walanaɗo hakkundema e allah subhanahu wa taala sabuna ko hay nelaɗo mouhammadou sallallah sallam to allah subhanahu wa taala darno yaymo inna hihi mouhammadou mi nelunoma e ɗe mofte a yettinno nelaɗo waɗa contrat ndu yeeso allah subhanahu wa taala ɗo mi yettinno an noon sikkuɗa noon par ce que allah subhanahu wa taala inni ɓay annabajo cippata ko hande kadi ay cippata ko hande kadi ko karma koɓɓen kawalere dow ustasi ɓen ko ɓen rampila ko ɓen woni rampila sa nelaɓen hande kadi ka hoore leydi ɗo ay hande kadi ko heddiɗo koko ɓe ɗo farli yettingol so tawi woni ɓe yettinali tun yoɓe andu haray ɓe jogui sérieux probléme hokkinoɓe allah subhanahu wa taala sabune allah subhanahu wa taala daroytoɓe landitoɓe saabu ngal gandal ɗon ayi awa so tawi karma koɓɓe ino wajade wona yiɗugol wajortema par ce que ko ala kul ɓe andi ɗum ko farilla e hoorema e ko obligatoire ko ma ɓe wowla si ɓe wowli ko ɓe hani wowlude si ɓe wowlali ɓe acci ko ɓe hani wowlude ayi ko ɗum o wi on ya ayyuhallazina amanu hey ko onon yo gonɗinɓe ittaqullah hule allah haqqa tuqatihi wona allah subhanahu wa taala hana hulirede noon tigiri wona ya hulu allah hakkude jama on na ya hulu allah ma hakkude jama on mana seddike an tun a suusa allah ay ittaqullah haqqa tuqati ittaqullah haysuma kunta hulu allah nokku kala ka wonuɗa wawa jogo kulol allah ay allah subhanahu wa taala hen ko wonɓe woni gonɗinoɓe ɓen alladina yu'minuna bil haybi ko gonɗinoɓe allah ka wirni ɓen hara hakkude ma an tun e allah subhanahu wa taala goto renama gonɗina ɗon allah subhanahu wa taala hula ɗon allah subhanahu wa taala allah subhanahu wa taala ko ɓeɗo woni gonɗimoɓe ɓen ay terali noon kadi innugo so tawini hakkude jama on kadi na yahulal mana ko Allah subhanahu wa ta'ala fandi ɗon par ce que ko ɓuuri hewde konko noon jamaji ɗin siko hakkude jama on ɓe famitina ɓuuri maɓɓe fewde ala mais seddeke kamɓe tun machallah haray ko Allah subhanahu wa ta'ala andi kon ɓuuri andade ayi kono ittaqullah haysuma kunta ko ya hulu allah nokko kala ka wawɗa wonude par ce que bon ko hakkude jama Allah subhanahu wa ta'ala hino renuma siko antun kadi Allah subhanahu wa ta'ala hino renuma ma yakhfa saynu fil ardi wala fis samai kanko Allah subhanahu wa ta'ala hay e hunde ala ko wata mo suudade ay si woni on temedere Allah subhanahu wa ta'ala reni on siko antun Allah subhanahu wa ta'ala hino renuma ay ittaqullahu li Allah haqqa tuqatihi no Allah subhanahu wa ta'ala hana hulurede non wala tamutunna illa wa antum muslimuna o wi ko sattani on wonon ko sattani on wota on maayude aron tawallan kamin tawallan ɗo hara wona muslimuna hara wana on jebbilaniɓe Allah subhanahu wa ta'ala ay yo taw hara fiyaki ma fof hiɗa ƴettiɗa jonni Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ni wota on maayude aron tawallan ɗo sina haray ɗon jebbinani Allah subhanahu wa ta'ala ay bon neɗɗo si tawani noon a wuuri ɗo a maayi tawi koye hoore weeli foti khaduma al khaidina wonana ɓe a wiroyta to si malaika ɓen ari si Allah subhanahu wa ta'ala inni khuzuhu fa kulluhu nangeɓe callon ay allahu akbar neɗɗo haɓɓe ha yora ken ñuube haɓɓe ha yora ken buge ka yiite jahannama ay et pourtant kadi noon hara attan ɗon on tigi tan ina naka yaltugol ɗon abadan ay khalidina fiha wana auzu billahi
malaika ɓen sokay yi dambuɗe yiite ɗen ɓe ƴetta caabi ɗen ɓe buggito nder ton wonɓe kayte ɓe sumita ton e caabiji yiite ɗen haalina fiya ko luttayɓe ton si Allah subhanahu wa taala yamiri malaika ɓe wonni khuzu fa kullu nange ɓe callon ay ɓawande ɓe dari taw si ɓe landama ay ɓe ɗaɓɓa ɗon fa boore kala ɓe nayi Allah no joni siɓe hayni ke lette ɗen ɓeyno Allah subhanahu wa taala nen nani min natti men ka aduna min golla ko yamironɗa men ko fof e nder seconde hum min gara réguilen Allah subhanahu wa taala ne hay hata wayno malaika ɓen khuzu fa kullu nange ɓe callon ay malaika ɓen ɓe ara ɓe ndaara koye ɓaloy fof tina koye nge yiite o andi en yewtino nge yiite nge wonɗen ko nge wonduɗen e mum ko aduna ɗo ngeɗo wona yiite ni dey nge ko nemani par ce que nge wonne e goldirde ɗo ay ko ɓe wi kon ko haqiqa selluka ko lootange maayoje jeenayi adda aduna ɗo fi en wawa wondude e magge yiite lakara ngen si addama ɗo en wata wondude e magge ɗo wata wonde ayi ngeɗo wona yiite woni aduna ɗo dey ko nema woni aduna ɗo hihi onon nema wonde aduna ɗo ngeyte wode mode dare berem hun almeti e fandude sikun kastama ɗo joni takkama ɗo joni e karama ko en he subhanallah ɓe dogay ha ngala hela ngala ɓaƴƴa hara ko berem hun gotun almeti joni noon wiyama wona yiite woni aduna ɗo ko nema woni ɗo nge yiite wonge lakara noon ha wiya laje sairi dul bayge malaika ɓe mbara ɓe ndaara koye ɓaloy fokkintina koye nge yiite ɓeyna onon ko honno wonno ɗon huwugol aduna ha tawata hara ko yiite wonata place mum kono ɓe wiyata ɓeyna ha duma ala khaidina ay ko yewtuɗen nane kon jokkugol mbelaye wonki ɓeyna amode minen aduna haade ko weeli foti tun weeli foti noosu ko ɗum wonno haaju amen aduna ay dewal min hakkitano kay ɗum minen ko noosu rek ay ƴiƴan keccan diway ay malaika ɓe wena bisimilla ay no hulɓini ha ko ɗum Allah subhanahu jonno sa ari aduna ɗo a jebbilanike goɗɗum go weeli foti tawi woni a jebbilanaki Allah subhanahu wa taala joni Allah subhanahu wa taala o imposike o inni wota o maaju dey aron ka an ɗo sina hara kon jebbilane amin Allah subhanahu wa taala wala tamutunna illa wa antum muslimun wata maajo aron ka an ɗo harana on jebbiliɓe ya ayyuhan nas hey ko onon yo yimɓe ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida hule Allah subhanahu wa ta'ala taguɗon on fopp moɗon kon wonki wooti no hanuɗa hulirde Allah subhanahu wa ta'ala non ɓay hiɗa andi ko Allah subhanahu wa ta'ala taguma ko kanko warete ko kanko kadi immintinete yeeso jango yeeso makko lendatama golleji maɗi no hulirta Allah subhanahu wa ta'ala non hulirɗa lette Allah ɗen noon ko noon kadu hanuɗa hulirde haqqeji hakkude banu adama ɗimmoma mo wonduɗa e hoorle ka leydi ɗo ko wiyete kon hakke wondigal hakke enɗam hakke hakkude julɗo e julɗo ko noon kadi hanuɗa hulirde hakke ɗimmoɓe ma ɓen ka hoore leydi ɗo eyi sabuna Allah subhanahu wa taala ini onon fopp moɗon kon wonki wooti woni ko yiwɗon ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa taala wi haasindiro konnagu yagal gañanendi ɗum hino ñamira moƴƴi goɗɗo wona no andirɗa wona yiite ngen ñamirta leɗɗe yorɗe noon huɗo yorko sabuna kala mo añanɗa ɗo ko siɗɗo ma añanɗa kala mo haasiɗa ɗo taƴiɗa ko siɗɗo ma haasiɗa ko siɗɗo ma taƴiɗa kala mo yawɗa ɗo geruɗa ko siɗɗo ma geruɗa ay ko no seni ittaqu rabbakum hule jomi mon allazi on khalaqakum min nafsin wahida on fof moɗon koye wonki wotiwɗon ko fof moɗon koye mbi baba adama ko ɗum woni ngol hasidirgol ko ɗum woni ngal konnagu yagal ko ɗum woni ngol aŋinirangol on fof moɗon kon hunde wotere hule Allah ayi no hullirta Allah subhanahu wa ta'ala noon haqqeji Allah ɗin ko noon kadi hullirta haqqeji banu adama ɗimmo ma on noon ayi sabuna ɗum ɗo fof neɗɗo a waɗi e contrandi ñande janggo ɓe gollirata ɓen a waɗi e contrandi hakkude ma ɗum ɗo fof a waɗi e contrandi hakkude ma e Allah ñande janggo ayi siɓɓe ma ɓen a waɗi e contrandi par ce que ɗum ɗo mana ko wiyete haqqe wondigal ko haqqe wondigal hino woodi haqqe siɗɗankako no woodi haqqe entre julɗo e julɗo hino woodi
haqqe antur banu adama hay si tawi woni wona julɗo hina woodi ay ɗum ɗo fof a waɗoye contrandi yeeso Allah ñande janngo bon joni noon ɗum ɗo fof si tawi woni a janga a anda diina ma kan a wawata andude ɗum ay sabu no sa ndaari no wonni e wuurde hannde ka leydi noon he allahu akbar bon no hulɓini jamaji ɗin du darike suusi Allah subhanahu wa ta'ala suusi ƴettugol haqqe Allah on ko haqqe banu adama ɗi e hulata ƴettugol ay bon ɗum ɗo fof si tawi woni dina kan anda kara en hulɓini ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala inni wa man yuridillahu khayran yufaqihu fi din si islamu famaka tun halay ko probléme par ce que ko ɗum ɗon wawata régilde probléme aduna on saria ko wiyete saria kon bon ndaare hay ko aduna ɗo ko honno laamu ngun waɗira ko honno justice waɗira ko kala toñaɗo yaka justice o wullito justice daro ha o jonnitamo ha o hetta haqqe makko on ay kono ndaare hande ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ni wa man lam yahkum bima anzala Allah faqad kafara kala ñaawirɗo daɓɓi sariya goo ñaawiri tawina ko Allah subhanahu wa ta'ala cippini kon haray o woni keefeere o yeddi joni ɗo ndaare hande justice si a yahi ko jooma mbuuɗi ɓe andi na gonga wona e ɗaɓɓede ton jele woni arda ɗo hande tooña ɗo tooña wara détourna jawle ɓen waranaɓe walla ɓen ɓe jawle mum détourna walla ɓen tooñaɓe hara ɓe mara doole ɓen no ɓami mara doole mi yeehi ka justice laamu ngon walla ela mi hetta haqqiyam on ɓe yimmoɓe yaka justice ɓe porta plainte o waruɗo walla o tiriyanduɗo walla o tooñuɗo ɓay kanko mo mari doole o immo o yaa o wersa mbuuɗi ɓe ƴetta gonga makko ɓe watta fenande wona auzu billahi wa man lam yahkumu bima anzalallahu faqad kasara et puis kadi Allah subhanahu wa ta'ala ni kala ñaawuɗo ñaawoore o feni e ñaawoore makko nden haray laatane ko moɗen ñaawre ɗon geɓal jeyangal e geɓe yiite eyi ɗum noon fuɗɗori ka justice dowdojo ha hewti ley ha hewti ka hakkude ka ɓe nguurema ha hewti ka hakkude ha hewti chef de quartier ha hewti ka ɓe nguurema par ce que kulluku raywa kulluku masulun an raihati ilandema ka laamu dow ha hewti ley mo kala hino mari pilation ko lande torte enen ɗo fof ha hande ala mo joƴƴinaka landa mo halfinaka ñawoore ɓay ka ɓe nguurema ka ɓe nguurema to wona laamu ngu arante ñawane ton no gasa ka quartier ma hiɗa waɗa ɗon mawɗo gorol bon kala ko yani ɗon no gasa ɗo yewtede ka laamu kaka ma arrêté ayi enen ɗo fof mo kala e men hino mari part de responsabilité ay mo kala ko halfina ɗon Allah subhanahu wa ta'ala lantoytama ñande janggo o wi noon kala ñaawuɗo o feni e ñaawore makko nden o ronki nondude e ñaawore makko nden nden ñaawore makko ɗon laatantomo geɓal jeyangal e geɓe yiite ayi bon joni noon ndaare noon hannde ñaawoje ɗen ko honto fewndi ndaare justice men on hannde ko honto fewndi si tawi woni ko gonga wona e ñaawirede so tawi woni ko kaalisi wona e ñaawirede ayi par ce que joni hannde ko ɗum aya goɗɗo ɓay kay himo mari doole mo mari kalis bon wona sa figurillam mi éliminté joni par ce que fi on umande so éliminima ɗo joni ko fof si yaltata ɓay wonɓe to ɓen na gonga ɓe ɗaɓɓi ayi Allah subhanahu wa ta'ala wino si addinama fewndi ko ɗon haray mo kala yo wattan yiila dey ɗum ɗo ɗiɗo fof hino jeewa e alamandeji dargal ɗum ɗo fof hino jeeya e alamandeji dargal si tawi woni hoolare ala hande kadi hay goto hoolaki hay goto nunɗal ala Allah subhanahu wa ta'ala in he siɗa yiɗi hoorema si fewndi ko ɗon siɗa yiɗi hoorema haray wattan yiila e hoorema saabu jandu haray dargal hewtiki nunɗal ala hay goto hoolaki hay goto haray aduna on hulɓinike ayi ko ɗum woni e haray huule hakkudeji moɗon huule haqqeji wonɗi hakkudeji moɗon ɗin ayi huule Allah on tagu ɗon wonki wooti e kin wonki ayi wa khalaqa minha zawjaha ko e kin wonki ɗon o tagi sonna makki ko ɗum woni hawa e adama
wa bassa minhuma rijalan kasira wa nisaa hande kadi noon Hawaw e Adama ɓeɗo Allah subhanahu wa ta'ala saaki hakkude ɓeɗo worɓe ɗuuɗuɓe e sonnaɓe ɗuuɗuɓe enen ɗo fof banu Adama fof en fof meɗen ko en nene goto baba goto hay goto ɓuura hay goto inna khalaqnakum wa ja'alnakum qabaila lil ta'arafu innama akramakum indallahi atqakum ko ɓurdirɗen ka Allah subhanahu wa ta'ala o ko kulol Allah ko ɗum waɗi ɓenni ɓurɗoma janggo moƴƴo ko ɓurma ay ɓurɗoma janggo moƴƴo ko ɓurma sina ɗum en fof meɗen koye wonki woni ko kaden ko ɗum waɗi so Allah subhanahu wa ta'ala inni si a wari wonki woti petti haray no wano so tawni ko wonkiji aɗɗum fof won haray wano sa wari aduna on fof ay kono kay tertoɗen hasodira hakkudeji meɗen tertoɗen konnago jagal jiɗidiren jiɗenren Allah subhanahu wa ta'ala inni la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi hay goto e mon ɗon wonta julɗo haqqam gonɗinɗo Allah subhanahu wa ta'ala ha tawa hara ko yiɗanɗa hoore ma kon ko ɗum yiɗanɗa musidɗo ma ay wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi ala harami huule Allah on mo tawata hara ko on wonɗon e lanodirde hakkudeji moɗon yaformo sabu Allah accanan sabu Allah yafolan sabu Allah ay hule o Allahji wonɗon e disodirde hakkudeji moɗon inna allaha kana alaykum raqiba Allah subhanahu wa ta'ala heno renti on himo ɓatti on ay Allah subhanahu wa ta'ala wo'itaki on de himo ɓatti en hule Allah ya ayyuhallazina amanu hey ko onon yo gonɗinɓe ittaqullaha hule Allah wa qulu qawlan sadida wowlon konguɗi fewuɗi ay neɗɗo si a wowlay konngol ma si tawni a wowlay yo konngol ma ngol woni konngol fewugol konngol moƴƴinaygol neɗɗo wonaya a wowlu hara konngol ma ngol si ngol yawti ko konngol lorraygol konngol fitina nelaɗo maki fitina hino ɗani imminta fitina sina neɗɗo huɗaɗo no woodi ɗo noon woɓɓe siɓe wowli ɗo konngol wallahi ko moƴƴino kon fof bonayno kala ka ɓe hewti ɓe sunnay nden sara ɗon siɓe feƴƴa kala galle ɗe ɓe hewti ɓe tasay galle ɗen siɓe feƴƴa ayi neɗɗo nayi wono neɗɗo ko yaa woni wowlowo konngol fewugol konngol moƴƴinaygol ayi o fi yon num yuslih lakum a'malakum si on woni yimɓe wowloɓe ko feewi Allah laɓɓinay golleji moɗon ɗin wa yaghfir lakum zunubakum o yaafano on kadi bakkatuji moɗon ɗin ko waɗi si a woni neɗɗo fenowo waddidira kon ɗum heɓata na bakkatu ka par ce que enen du e konngol men nana hiɗen inna e fenowo mana wujjowo no ɓorayilan fenowo ay wujjowo no ɓorayilan fenowo par ce que wujjowo on ko si tawi woni o yiisi o wujja mais fenowo on noon kanko yo hunde kon hetto tum ay yo hunde kon hetto tum ay kono kay neɗɗo wonu wowlowo ko feewi konngol ma ngol so ngol yalti ngol woni konngol nafawol par ce que no andirɗa noon si a wowli konngol ma ngol ko fittangol no heɓirta noon bakkatu si a woni kadi wowlowo ko feewi ko ɗum kadi heɓirta baraji ay wa man yuti rasula wa man yuti illah kala ɗoftiɗo Allah wa rasulahu o ɗofti nelaɗo Allah faqad faza fawzan azima kala ɗoftiɗo Allah ɗofti nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam haray a malama malal mawgal a malete malal mawgal ay amalete malal mawgal oynon fa inna asdaqal hadis kitaballahi wawon andude ko ɓuri moƴƴude ko ɓuri gongude e yewtereji ɗin kala ko yewtete kala konngol yewtetengol aduna ɗo ko ɓuri gongude e yewtere kitaballahi ko deftere Allah nden alquranul karim andi tan non ndu lewru ndu wonɗen few ndel nder ɗo ko lewru alquranul karim ko lewru promotion alquranul karim fewde nde nder ɗo ko yen janngu alqur'ana bimbe kikiɗe jemma e ñalorma few nder ɗo ko traité alqur'ana unzila fihi alqur'ana alqur'ana ko e lewru suumaye woni ko cippina hudal linnas alqur'ana ko peewal wonande tagore nde wal furqana alqur'ana ko senodirde gonga e fenade ko ɗum waɗi si wiɗen
ko diina kan tum wawi regle de probléme ji ɗin aduna ɗin wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasuli so yeddodiri fi hunde yahe ka alqur'ana ndaron ko honnum Allah subhanahu wa ta'ala wi inde fi hunde ɗo c'est très simple edi innugol kaare wi ɗum ɗo kaare wi ɗum ɗo afa kaare wi o ɗo afa kaji non ala ton yahe ndaron ko honnum alqur'ana wi ziziro alqur'anul karim o ziziro alqur'anul karim o no wiir ton kala ñaawirde ko tayna ko Allah subhanahu wa ta'ala cippini kon fagadi kafara ay hara yo perdi o ni yewtireji ɗin fof ala ko ɓuri gongude ha hewti alqur'anul karim kitaballahi defterande wa khayral hadi peewal ngal fof ala ko hewti fewgol ha hewti hadi muhammadu sallallahu alayhi wa sallam peewal nelaɗo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ay wa sharrul umur ko ɓuri bonde e fiyakuji ɗin fop muhdasatu ha ko fuɗɗita kon nde tawde nelaɗo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam o waade o yettini dina kan fop haga timmi al yawma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakum al islamu dina nelaɗo o wi mi timminani on dina hande kadi hay goto aldata ɗo goɗɗum wiya ɗum ɗo ko dina ko alqur'ana addali sunna addali haqqille jaɓa par ce que nelaɗo o timminino hay hunde hande kadi wata ɓeydade wata ɗoytade ay o wi ko ɓuri bonde e piiji fuɗɗitari ɗin fopp koko sinca kon inna ɗum ɗo ko dina tawi noon na dina no heewi hande e bidiya allahu akbar hunde hewde hande ay joni noon o inni wa kullu muhdathatin kala ko fuɗɗa sinca inna ko dina tawi wona dina ay bidiya tun haray ɗum noon ko fuɗɗita wa kullu bidiyatin kala noon ko fuɗɗita kon dalala tun haray ko hunde majjande ko majjere wa kullu dalalatin kala noon ko majji kon finnaari ɗum kaka yiite yahoyta est ce que ko fanda ɗon kon ko majjina ɗon ko yade ko kañum e jommum yaadoyta ka yiite sincuɗo hunde nen addi ka dina wi ɗum ɗo ko dina tawi nelaɗo waɗali koko sinca ko yahoyta ka yiite acca sincuɗo on ko kañum e jommum yaadoyta ka yiite ay wa kullu bidiyatin dalala wa kullu dalalatin finnaari ay sabu nelaɗo sallah sallam make wa man tabawwa minni fagadi magaɗo o finnaari kala fenuɗo e hoore an kanko muhammadu sallallahu alaihi wasallam o wi kala fenuɗo e hoore an wi min muhammadu mi golli ɗum ɗo tawi pelleti mi gollali hara yo prépare femporde makko ko yiite ay ko ɗum waɗi karama ko jom wiwno to babul ilmu qabulal qawli wal amali ko janngugol adi taw gollugol bala hiɗa golla ma hiɗa wowla janngu taw si wowla kala ko gollata e diina kan kadi taw anda ko honnum est ce que nelaɗo golli ɗum ɗo si golla sina ɗum sina ɗum a heɓay probléme sabu nelaɗo maki kala fenuɗo e hoore maɓɓe haɗa yo prépare femporde makko ko yiite jahannama ayi ɗum noon haraɗen toro yo Allah subhanahu wa ta'ala okkore en gandal ngal wawinte rewirgol Allah subhanahu wa ta'ala an anden ko nelaɗo on wi kon kadi waɗen ɗum ɗon anden ko nelaɗo o rentini kon kadi accen ko nelaɗo muhammadu sallallahu alaihi wasallam rentini kon wonano wiino noon wa ma atakum rasulu fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu hade toujours iɗen andi ko suratul bagara ko Allah subhanahu wa ta'ala wi to ndeɗo deftere sikke o ala e mayre hodanko nde peewal lili muttaqina wonande hunoɓe Allah ɓen ay ɓen gonɗinɓe Allah ko wirni hiɓe ñiiɓa e julde ay hiɓe itta zakka hiɓe hoora lewru suumaye Allah subhanahu wa ta'ala en ɓeɗo de ko ɓe woni fewɓe ɓen ko ɓe woni kadi maloyteɓe ɓen ay gonɗinɓe Allah ka wirni ɓen hiɓe ñiiɓa e julde hiɓe itta sadaka ay safe on andi islam hino woodi ko jaɓaali islamu kañum ko moƴƴi kon hiɗen andi islamu o wi ko boni kon fopp ko yaa terto ay
ko ala mi jaɓi kum bone hundo bo mi accay kum bone hundo mi waɗay kum bone hundo ala o wi ko boni kon fopp terto par ce que ko lorra wonande jommum o wi ko moƴƴi kon addi embere ko barɗa feere kon ndaare moƴƴere Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala hino wawno ɓawo wi ko boni kon fopp terto mo wawno wi kadi ko moƴƴi kon fopp adday ko moƴƴi kon fopp kadi waɗu kono ndaare déjà haysi tawni a falama wadde moƴƴere hunkum a heɓali feere waɗugol a windante baraji innama l'amalu binniya wa innama li kulli mrin ma nawa ay anniye on tun a yoɓete ko ɗum kadi ko boni kon sa miji kiɗo waɗugol ko boni hay sa waɗali a heɓay bakka ton a windante bakka ton adi ko moƴƴi kon kadi ko noon ay ndaare moƴƴere Allah subhanahu wa ta'ala ay ko noon ko ɓeɗo woni gonɗimɓe Allah ko wirni eɗen andi toujours suratul bagara ngol yewta fi gonɗingol Allah subhanahu wa ta'ala ngol yewta kadi fi histoire eɗen andi waɗi so ngol inna bagara ko nagge ani bagara tun ko nagge ko sabu nagge woni ko ngol innitira bagara ko waɗi noon eɗen andi e jamanugo goɗɗo tawi mana ko adi kon taw sonnajo ko tawi ko sonnajo moƴƴuɗo ko ɗum waɗi moƴƴugol no wondi e nafoore ko ɓuri hewde kon noon ko moƴƴi kon muññagol ngo wona fewno ka muñgotoɗa ɗon yiyata résultat ngon ko après aroyta ko ɗum waɗi hino metti fi ha moƴƴugol muññagol wona no annabi sa yewtirta womo bantorima ka ñaamo jonde mo nana gon kadi inna yo ɓeydu he lakbar ko mbo min wawi ɗum hande okkora kala ɗaluɗoma hiwroɗa kala taƴiɗoma ay min mi dippata kam o hiwrota kolam hakkitanima kolam min ɓay tum o arta ka mi yataka makko wona noon o annabi isa wiyende o okkor ɗaluɗoma hiwroɗa taƴiɗoma ay on sayi on malete ay nelaɗo amadou sallallahu alaihi wasallam kadi ko noon woni ko janniri en ay ko ɗum waɗi moƴƴugol ngol no metti fi ha sabuna o na fewndo ka muññotoɗa ɗon yoyta résultat ngon wodno sonnajo goto moƴƴuɗo mo mari ɓiɗɗo goto pette yeyno ga hewti ka o mayata yeya hewti ka o mayata o yi mayde makko nden mo mari nagge woto pette mo mari ɓiɗɗo goto pette o wi Allah mi andi mi may o ƴetti nagge ngen o yahaka tumbo burure kanko tun o wi Allah mi andi mi mayay woni miɗo mari ɓiɗɗo goto pette simi maayi joni famille an on koye ɓe nango nge nagge ɓe hirsange ɓe waɗana lan sadaka mi nge nagge mi halafinima nge Allah subhanahu wa ta'ala aynanange ay o ƴetti nagge ngen o halafini nge Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala maranmo nge ha ɓiɗɗo makko o janda anda ko woni ha anda ko fewndi ay o ƴetti nagge ngen o halafini Allah subhanahu wa ta'ala o arti o waali o maayi ni e makko ɓe immi ɗaɓɓi nagge ngen ha ronki ɓe yaali o waali o maayi ay bon ko ɗum waɗi moƴƴugol c'est très important par ce que si a moƴƴi kono wirɗen noon woodi ɗo hande waliyiɓe hewɓe koɓe torotono ayeɗo goɗɗo hino toroɗo joni piiji toroɗo gandal walla o toro jawdi walla o toro goɗɗum ko yaltoya e ɓiɓɓe makko walla yaltoya e tanira e makko ayi bon sa daari wona annabi isa ko soro makko torino fi makko Zakariya ari e nene Mariama ari e Isa ayi bon hiɗa toroɗo hunde tawata fewno ko toriɗande ɗon wona ɗon Allah subhanahu wa ta'ala jonetende ko ɗum waɗi ɓeni o torotoɗo o hawjata ay sa hawji tun a heɓay leela ay oɗo o yahi halfino e nagge ngen Allah subhanahu wa ta'ala o arti o waali o maayi tawi hino ka saare toon kadi goɗɗo go himo marno jawdi ha hay sumi wongay mo mari ɓiɗɗo goto pette suddiɗo labaɗo
ɓiɗɗo makko mana ɓiɗɗo jaja makko walla ɓiɗɗo koto makko mana innomo kanko jooma jawdi ndin ari torimo ɓiɗɗo makko kanko on jooma jawdi ndin kaw makko salimo okkude ɓiɗɗo mum on tawi ko o faala himo andi si kaw makko ne mari jawdi o ari o jombi ɓiɗɗo kaw makko on komo fewjata fi jawdi ndin ɓiɗɗo makko kaw makko kadi ko on ɓiɗɗo ɗon tum mari on ɓiɗɗo debbo ɗon ina mari jawdi ha anda ha ittiri mum o ari o tori kaw makko salimo okkude ɓiɗɗo mum on famille ji ɗin ari négocie aroki kaw makko jaɓali kono tawi kaw makko nawyi on gasi ɓeyni patiente kaw ma nawyi so maayi joni ɓay ko simo wuuri o fewja so maayi joni en waɗay ko falaɗen kon o patienti ɗon ha ɓay ko monaniɗa goɗɗo ko sayi Allah aranimo wo ayi oni no tawi nandi tawi miile jawdi ndin fo limo ayi jawdi ko fitina oni no o molti jemma o yahi o wari kaw makko ayi fiyo bolonda on daro jeeyunoɓe kaw makko ɓen fiyo okkamo jiwon ɓa kaw makko sali si kaw makko maayi hande kadi ɓen ɗon hande kadi ɓe daroto ɓe okkamo jiwo on hande kadi jawdi ndin o kanko fegeta fi mayri o immi o yahi o wari kaw makko o ƴetti kaw makko o naɓi ha e quartier go o bogoyi toon fiyi won ko ɓen toon wari kaw makko ayi wasiqatatun nafsan faddaratun fiha wallahu mukhrijun ma kuntum taktumuna anditetuma suuɗino ɗon yawɗon waruɗon wonkikin suuɗu ɗon Allah subhanahu wa ta'ala ina feŋŋinde noon ko hombo wari wonkikin ko andirta ko wiɗen ko si Allah majjini goɗɗo ara en hulɓini neɗɗo on hina fewja Allah hina fewja wata wonde sina ko Allah subhanahu wa ta'ala fewji kon kamɓe yewɓe wari adem maɓɓe on ɓe bogoyi e saare woɓɓe goo weeti bimbitumɓe immi kamɓe tigiri ɓe yahi toon ɓe ɗaɓɓinkinade ɓe yi toon fure maɓɓe on en bon ko noon wari siɗɗo amen on ko noon wari adame on yiyetamin kono warirɗenmo ayi woni gonso ɓen ka fure on yiyaka saare ɓenni minen na minen wari ode minen min anda honno o warira ɓe wenji ha Allah subhanahu sa ɓenni he goɗɗo gon ton oyni onon hiɗon wenja ɗo yahay ko annabi Moussa ko annabajo Allah o yeeto on kombo wari o ayi o yeeto on kombo warimo ayi tumande wino tumande annabi Moussa winoɓe yoɓe nango e nagge ngen ɓe hirsange saɓe wi atattakhizuna huzwa ayi annabi Moussa wi yahe nango ɓe ari ka annabi Moussa ɓe wiya Moussa o aden amen warama minen jiiɓi andude en faala andude kombo warimo annabi Moussa hucci gulodiri Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wiyeɓe yawɓe nanga nagge ɓe hirsange ɓe ƴetta nagge ngen ɓe ara ɓe tappira ɗenga ɓe ƴetta ɗengal ngal ɓe tappira mayɗo o woolay kombo warimo ɓe ari ɓe annabi Isa haalani ɓe ayi ɓe nangu nagge ngen ɓe wiya tattakizuna huswa annabi Moussa anda heewi sama kala a jogi toto men jalnori o inni a'udhu billahi an akuna min al jahilina mi mawliki Allah nde mi laatoro e yimɓe majjuɓe ayi ɓe inni ayo annabi Moussa feŋŋinan ɓe ko honnugi nagge ini innaha baqaratun safra'u faqi'un lawnuha tasuru nazirina ko nagge woɗewe hara sa yi'inge hinge laba a yiyenge tum weltoɗa tawi noon ngen nagge ngo on neɗɗo mo winoɗen neɗɗo moƴƴunoɗo ngew ƴettuno yahi halfinayi Allah subhanahu wa ta'ala saabu ɓiɗɗo makko on tawi ko siga ngen nagge ɗon tun ko on tummari siga ngen nagge ɗon ɗaɓɓuja ha tawi ko on tummari siga ngen nagge ɗon ɓe noddi paykum jooma nagge ngen ɓeyni ko ngen nagge ma men faala ko jeli yeyata nge o winni coggu nge ko yo nge adde nge hirse guril magge on waɗe sasa booto loowe kanŋe jaman ha heewa tef ko ɗum noon woni coggu magge on ɓe winni ɓeyni men min heɓata ɗum maraka men heɓa ɗum ɓe ɗaɓɓoyno len ha ɓe tawi pelete ko ɓe nagge nge ɓe tininangen le ko on ɗon tum mari siga magge goɗɗo goyni he ɓayɗen faala andude ko mbo wari o iwen e kumpa so den ɓayna fi jawdi ala wala ɗon no acci jawdi hay sumi wongay
ɓe dakore hoore ɗum ɓe ƴetti nagge ngen ɓe hirsi ɓe waɗi sasa lowa kanŋe e jaman ha heewi paykun kun ƴetta jonna a yi fi moƴƴere ko girata kon a yi moƴƴere ko nene makko moƴƴuno kon sabu ko ɓay nene makko hino moƴƴuno ko ɗum si Allah subhanahu wa taala hollimo mayde makko nde ayi ko ɗum waɗi kadi ɓay himo hoolino ko ɗum ko sabu moƴƴugol makko sabu hoolagol makko Allah subhanahu wa taala ƴettinnomo nagge ngen naɓi ka burure kanko tun Allah tun o wini Allah mi halfinima nge nagge wande ñande o rena Allah subhanahu wa taala ko gonɗel makko yuɓɓinona bel haybi ko gonɗigol Allah ko wirni ko ɗum ha finirno Allah subhanahu wa taala nagge ngen o yirali Allah guite makko ɗen kono kandi Allah hino woodi allahu akbar ayi ndareno moƴƴere ko Allah subhanahu wa taala waɗanimo kon Allah subhanahu wa taala ko yoɓitirta kay nagge ɗon hande kadi ɓiɗɗo makko ko sasa tew kanŋe e jaman ayi pooɗa wallinaɗa paykun kun jonna o potti mi sikki on ɗon o wiye tampere hande kadi nene makko so tawi ko tampere hulannomo o wiye muɗum ko halfinno Allah kon kali fo on bonali ɓe ɓori ɗengal nagge ngen ɓe tappiri mayɗo on o immi o inni ko kaari mo kaari warimmi ayi o walti ɗon o maayi ko ɗum addi histoire suratul bagara ko ɗum waɗi so ngol intita suratul bagara ko simore nde fi nagge hino janta e muɗum eyi ko ɗum waɗi sen daari moƴƴugol hino moƴƴi sabuna si a moƴƴi battina hay ɓeygure ma nden eyi battina hay e taniraɓe ma eyi bone on kadi waka zalika eyi ko ɗum waɗi hay sa ndaare sa ndaari wona histoire Cheikh Qadir kanko e annabi Moussa hiɗen andi annabi Moussa yawno ha o waɗi kutuba ñande goo kutubi ha ɓe woni kutubude ɓen ɓe o yalti gajjuma ɓe convaincu ɓe daarima ɓeni ɓeni Moussa ɓeni est ce que fewndel ɗo hino woodi e hoore aduna ɓurɗoma gandal annabi Moussa inni o fewndel ɗo ala ɓurɗolan gandal kono o ronki wiwde inchallahu ayi andi goɗɗo kala ko wolata a watta inchallahu si a wiyali inchallahu tum hiɗen andi ay nelaɗo moɗo sallallah sallam hefata ɓe landinamo landal o wi bimbi mi humpita on o ronki wiide inchallah ɓe wiyali inchallahu Allah subhanahu wa taala coupi relation hakkana ɓe wawi acci cippade ayi kala ko wiyata ko wattu ɗon inchallah ko si Allah jaaɓi ko si Allah hoddiri ko Allah hoddirta annabi Moussa inni ala ɓurɗolan gandal o ronki wiide inchallahu Allah subhanahu wa taala jippinowawi o inni he o wini hino woodi neɗɗo goto ɓurɗoma gandal on say annabi Moussa wini Allah yeetolan ko hon toon woni mi yaha mi ɗaɓɓoya mi janngoya e junngo makko ayi o wi on maradal bahrani yaltaqiyani on hino ka mayoje ɗen fotti toon ka mayoje ɗen fotti toon ayi e nokkure ka mayoje ɗen fotti toon annabi Moussa o sa'i lingil ko yooɓo o yawgol ɗaɓɓitoya on jooma gandal o sa'i lingil o ƴetti suka makko goto talibajo makko goto ɓe fonci laawol ayi ɓe yahi ha ɓe hewtoyi Allah subhanahu wa taala inni sa'u lingil yooɓo ɗon ko ñaamojo yaw ha ka ngel lingil majjiroyma o ko ngel lingil majjiroyma on karama ko jomo ɗaɓɓoyta ko ɗon woni ayi ɓe ari ha ɓe hewtoyi ɗon ɓe waali ɓay ɓe waalike annabi Moussa ɓe waali ɓe ɗaani ha ɓe gayni lingil ngil wuuriti lingil sa'anongil ngil wuuriti ngil ukki ka nder ndiyam ngil feeri ndiyam ɗan ngil yahi te ka on karamakojo mo Allah subhanahu wa taala wino no ɓuri annabi Moussa gandal tawi ngil yahi ɗon ngil feeri ngil yahi ɗon suka on mo wonduno de annabi Moussa on o yii histoire on o yii ha lingil ngil immiti sa'anongil de yooɓa fi ko ñaame o yii ha ngil immiti ngil naati ka ndiyam ngil feeri annabi Moussa ɗaani ɗon ha o immi ɓe continue Allah maɓɓe ɓe yehi ha ɓe muutoyi annabi oya inni lagadi lagina fi safarina haza nasaban ay en tampi addange noon lingil men ngil ñaamen o inni suka on anditi o wi o wi ka ɗannoɗen to lingil ngil wurtuno ngil ukki ka ndiyam ngil yahi ay wama ansani illa cheytani mi falanoma andintingol lingil ngil wuuriti ngil uniki ka ndiyam ngil yahi kono yeggintina Allah si wona seytane ani annabi Moussa ni ko ɗon wonno e ɗaɓɓude
ko ɗam woni nge ɗaɓɓode yiltirde ɓe yiltiti ɓe ari ha ɓe hewti ka raɓɓingol histoire on hino juuti en takkoto tun woni ɓe ari ɓe yii batte liggi ko ngel feerunoɗon ɓe ari ɓe jokki tawi ɗon kange rewnoɗon fof hino yoori e ndiyan ɗam ɓe jokki ha ɓe yii saykujo on ka wonnoɗon ɓay ɓe ari ɓe tawi saykujo on hino ɗaani neɗɗon ɓe habbi ha o fini ɓa o fini annabi Moussa wi assalamu aleykum wa aleykum salam annabi Moussa wi miɗo falama jokkude andinalan e gandal ko marɗa Cheikh Khadir wi o wi hal tastati maya sabura est ce que a waway muññade annabi Moussa ni waway muññade ayi ko raɓɓinigol histoire on ɓayna on jisoɗon wonɗen ɓe yawno ha ɓe hewtoyi nokkugo ɓe yawno ɗon ha ɓe hawrodiri e paykum Cheikh Khadir wari paykum kum ay annabi Moussa landi ko ɗum warani paykum kum o wi kum paykum ko raɓɓinigol histoire o sabuna ko sabu landi makko ɗi yawno ha woni ko ha ɓe seedi o inni komi waride kum paykum nene makko e bam makko ko yimɓe moƴƴuɓe hiɓe ka alijanna fewnde leere ɗo kono ɓay tun kum paykum ko fitna hun ko paykum bonkun ni sabu boneji makko ɗi wonay ha sabu ko itti nene makko e bam makko ka alijanna ko sabu ɗum mi waririmo boneji makko ɗi gattaɗo sina ɗum o itta joni nene makko e bam makko alijanna ayi ɗum ɗo holli ille ka sabu moƴƴugol ɓiɗɗo hino naada nene e baba alijanna sabu bonugol ɓiɗɗo kadi hino naada nene e baba yiite ay kalifu men kalifu ɓe ngureji meɗen ɗi gu anfusakum wa ahlikum nara dande hoore mon dandon ɓe ngure meɗon gen yiite sabu moƴƴugol ɓiɗɗo hino naada nene e baba alijanna ndaare hakkude ɓiɗɗo ndaare baba nelaɗo meɗen sallallahu alaihi wasallam fewtiti ɓiɗɗo makko o wi kala ko falɗa e moƴƴere aduna landala mi hokkete mi hakkude may Allah subhanahu wa ta'ala mi wawata kono ndaare e jaka nene e baba si dariki ha ɓiɗɗo feewi sabu on ɓiɗɗo on no wona sabu ko naadi nene e baba alijanna ayi bon si ɓiɗɗo kadi no wona sabu ko naadi nene e baba yiite si o feewali ɗum la sakka hino tabiti ayi o inni ko sabu ɗum mi wariri kum paykon sabu nene makko e bam makko hino feewi o woni ka ɓe mayino fewndo ɓe ka alijanna sabu boneji makko ɗin ɗuuɗi kawar leydi ɗo o itta joni nene makko e bam makko ka alijanna ko sabu ɗum mi waririmo ɓe feƴƴi ayi ɓe yahi ha ɓe hewtoyi e maayo tawi ɓe lumbay maayo ngon ɓe hewtoyi ɗon tun woɓɓe goo yiiɓe tun tawi ɓe ko yimɓe kilɗiɓe ni ko yimɓe tedduɓe jooma laana kan ɓe inni are mi lumbina on kado Cheikh Khadir e yoɓɓe goo wi ko annabajo ayi Allah no wahyandemo piiji ɗi ɓe hewti ɓe ukki e laana kam ɓe yahi haka hakkude Cheikh Khadir o tufi laana kan annabi Moussa wi o wi Cheikh Khadir a faala en warde a wara en woni ɓe lumbiniri en sabu Allah wonayi yoɓoaren ha ko hakkude laana ɗo kadi tufa laana maɓɓe kan e laɓɓinne tun histoire on par ce que histoire on ino juuti no famora rek après o wi ko fiyan num waɗanda ɗum sabu naɓe yawno ha histoire ji ɗin fof lanni Cheikh Khadir wi Moussa ɓay joni kala ko wiɗa miɗo waɗa a landoto agon e wata wondir hande kadi joni en seedi yawlalma mi yaha lawala kono ɗi histoire ji ɗi mi waɗi ɗo fof mi humpitete ko sabu honno mi waɗiri ɗi ayi bon kono enen e raɓɓinene tun woni o wi ko sabu honno mi tufiri ka laana ko ɓe jooma ka laana ko yimɓe miskinaɓe koye ka laana ɓe wurata lanɗo hen si ɓuri ɗo seeɗa lanɗo aroyey ɗo ko lanɗo dundarankejo kala laana ka o yi tawi laana kan ko laana moƴƴu ka o jattay ka e junngo maɓɓe ɓeɗo noon ko miskinaɓe ni so jattoyi ka ɓe heɓoyta ka ɓe wuura ko sabu ɗum tufiri laana kan fijo ka kaanu hara lanɗon si o aroyi o yoyay erreur e laana kan ara o faadetake ka par ce que so jaɓitoyi ka ɓeɗo ko miskinaɓe ɓe heɓoyta ka ɓe wuura ko sabu ɗum tufiri laana kan ayi ɓe hewtoyi ɗon e galle e saare ɓe wi assalamu aleykum wa sarne wi aleykum salam ɓe wi meɗen falaka men weera ɓe saliɓe wernude hay ndiyan yareteɗan ɓe okkorali ɓe hay ndiyan yareteɗan ɓe okkorali ɓe ɓe woni ɗon Cheikh Khadir o wiccoyi ɗon guite makko o yi maadi mir suudu tawi nde fof mayru ndu yaniri sengo
o wi Moussa addanan loope e ndiyam wattitoɗen ndu suudu ɓe wattiti suudu ndun ha ɓe gayni ko ɗon histoire o lanni kanko e Moussa ɓe serti ɓawo wi annabi Moussa kala ko yi landata ko sabu ɗum wonno ko sendi ɓe annabi Moussa wi joni an Seydou Adri en ari ka saare ɗo en landike ɓe ko weeren ɓe wernali en ɓe okkorali en ko ñaamen en ari en tawi ndu suudu hino boni en watti suudu ndu mais ɗen duwayinude joni ha yooɓe yoɓu en ayi Seydou Adri wi mi landata ko joddi ko honnum waɗi mi wattiri ndu suudu a yi ndu suudu o wi jooma ndu suudu tawi jooma suudu ndum mayino kono himo acci paykoye aliyatima hoy Seydou Adri o wi komi wattiri ndu suudu o wiyay ndu suudu o wi jaman e kange hino ka sobasi man suudu ga no ley ga koye paykoye aliyatima hoy ko ba maɓɓe no accannoɓe ɗum ley ga si ndu suudu si ndu yani ɗo joni ndu irbitike yimɓe saara en ɓe ara ɓe yiya kanŋe on e jaman on ɓe ƴetta avant paykoye koye janɗude ayi hara si paykoye koye janɗoyi ɓe yoyta hara ɓe tawa mana hara ɓe a ƴetti jawdi bammaɓɓe ndin fof mana ko raɓɓinɗingol bammaɓɓe no hirani ɓe kanŋe e jaman ka nder suudu ga suudu ndu yani yeeɓe gara joni yiya ko saabu ɗum mi wattiri ndu suudu ko fi wota suudu ndu yanu ha paykoye koye mawna hara nde kanŋe on e jaman on fewñoya o hara ɓe mawni ɓe andi ko jawdi bammaɓɓe ɓe hetta jawdi ndi so kanŋe on e jaman on feeñi fewndel nder ɗo yimɓe saare nden ƴetta ɓe fewja par ce que jooma muɗum ko paykoye alatima hoy ɓe mawnali taw kono ko honno saabu honno Seydou Adri waɗanno ɗum ko tawde hari baaba koye paykoye ɗon ko aade moƴƴunoɗo yo a yi ko moƴƴuki makko kin ko ɗum Allah subahanahu wa taala woni yoɓɓude ɗon e ɓiɓɓe makko ɓen ayi o ari o wattiti gimbal ngal fiwota ngal yanu ngal wona ɗon ha ɓe janɗa après nde kanŋe on e jaman on ne feeñi o hara ɓe mawni ɓe andi ko ɗum woni ko jawdi waɗete ayi ayi o sonnaji to ƴettunoɗo nagge ngen to yeehi halfinoyi Allah subahanahu wa taala ka burure en yii ko Allah subahanahu wa taala joɓɓitirimo ɗon e ɓiɗɗo makko on sase tew jaman e kanŋe ayi ɓeeɗa kadi sa yi Allah Seydou Adri wari pay kunkun ko sabu moƴƴuki nene makko e baba makko kin par ce que ari o fokkintiniɓe yaltugol ka aljanna ayi o wari pay kunkun fiwata boneji makko ɗum yo hattu ɗon hara o yaltinali nene makko e baba makko ka aljanna a yi intérêt moƴƴugol ngol pay koye ɗa sa Seydou Adri ari wattitike maadi ndi ko sabu moƴƴugol baba maɓɓe ngol sabu ko bamma e moƴƴuno ko jeydema e ndin maro ɗon ha ɓe feeña a yi intérêt moƴƴugol ngol ko ɗum pulle fota inni wo si a moƴƴiki a ronki moƴƴu kadi ɓeyda ko haala men noon enen wimi e wo si a moƴƴi a ronki moƴƴu kadi ɓeyda ayi ɗum noon Allah subahanahu wa taala o wi ɓeɗo de gonɗinɓe Allah ko wirni ɓe ñiiɓi e julde ɓe dépense e jawle ko min arsiki ɓe kon ko ɓeɗo de woni gonɗinɓe Allah ko ɓe woni malateɓe ɓen ko ɓe woni malaɓe ɓen o wiya ɗum inna allazina tabitina ɓen kafaru yedduɓe Allah subhanahu wa taala heferaɓe sawa'un alayhim hino fota de e dow maɓɓe a anzartahum wajiɗaɓe wo am lam tunzirhum a wasakiɓe wo la yuminuna ɓe gonɗinta Allah subhanahu wa ta'ala ayi yimɓe yedduɓe Allah yeddi e ɓen wagiɗa wo a wajaki wo ɓe gonɗinta ko waɗi noon khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim khisawa wa lahum azabun azimun khatama Allahu Allah subhanahu wa ta'ala fermi ala qulubihim ɓerde maɓɓe ɗen hiɗon andi ko ɓernde woni fi neɗɗo ɓernde nden si moƴƴi ko ɓernde woni fi neɗɗo mana ɓernde ko ɓernde woni télécommanditaire heddiɗe ɗen fopp hay ko ɓernde ne jogui décision ko sawi ɓernde nen décide waɗi ko hunde fof tere heddiɗe ɗen immo waɗa si ɓernde moƴƴi haray piji hedditiɗi ɗin fof moƴƴi si ɓernde nen boni tun haray piji heddiɗi ɗin fof boni ko ni noon Allah subhanahu wa taala wi
khatama Allahu ala qulubihim ay Allah subhanahu wa ta'ala o fermi berde mabbe den hande kadi ndi yaata ha ɓernde nde miijo waɗigol ko moƴƴi nde yaata ha nde miijo waɗigol ko moƴƴi eyi ko ɗum waɗi a wowlay tun ko waggiɗa ɓo ɓe kañum no wayata tawni hara ɓe yahi ɓe arti a sikkama ɓe kañum no andi ko fewndi lakara ay a wowlay tun minen nenira ɗum oustas karen minen nenira ɗum alhaji kari en mais a wi ayno mi nandirali ɗum nelaɗo mamadou sallllahu alayhi wa sallam ɓay noon a nandiral ɗum nelaɗo amadou sallah sallama tefa kadi anda no wira noon wayntana zatum fi sayin farudu wa rasuli sa innama fenade hino harmi yahu ndara ɓay Allah subhanahu wa ta'ala ne woodi kasbu fenade hino famuna qur'ana yaha ndara ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wooli ka alqur'ana e ka hadise ko fiyon ɗum kasbu fenade ko fiyon ɗum wola ɗum si ɓennima yasribul khamr yargol beere hino harmi yahu ndara fi beere nden ka wala ka alqur'ana ɓay hine ton ndara ko ɗum wowla ɗon ko tawi woni ko wowla ɗon kon siko ko moƴƴi siko ko boni sa inna manafi yagal ne boni innal munafiqina fi darkil asfali minan nari yaw nafi yagal ne wowla ka qur'ana ya ndara ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wooli ɗon alhasadu gaynedi konnagu yagal yaha nara ñoore waylu li kulli humazati lumazati allazi jamaa malam yaha ndara ko ɗum alqur'ana wooli ɗon ay c'est très simple ala na wigol tum menenirali alaji kare meneniral ɗum e ɗum meneniral kare meneniral ɗum e ɗum e yaw ndara ka alqur'ana ayi ko wagiɗa ɓe o ɓe gonɗinta wa minan nas hino jiya yimɓe ɓen man yaqulu ɓen ɓe no wiya amanna billahi min gonɗini Allah subhanahu wa ta'ala ay wa bil yawmil akhir min gonɗini ñalane dargal wa ma hun Allah subhanahu wa ta'ala inni ɓe wonali bi mu'minina gonɗinɓe Allah subhanahu wa ta'ala en fof dow ko en julɓe en fof ko en julɓe kono ko honno ɗum waɗata en julɓe ko waɗa ko gollugol golle julɗo kala hunde nde yiiɗa ko aduna ɗo haray ko kala ne mari condition ala ko ala regi golle ɗe yiiɗa kala ɗo sere mo yiiɗa ka leydi ɗo wo goɗɗo si o darni ɗo juulirde nden hinde mari règle condition juulirde nden hino woodi c'est ka église condition ɗiɗen hino woodi état on hino mari condition kala règle ka jande ka bureau kala ka yiɗa piggi ɗin jeena e sappo mo kala no mari règle mo kala no mari haqqe mum on kala ko yiɗa hino waɗi condition mais ko en julɓe ko ɗum waɗata en julɗe ko gollugol golle julɗo ko ɗum noon wattama julɗo si a woni julɗo tawi golle ma ɗi wona golle julɗo ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala man tasabba bi qawmin fa huwa minhum kala nanditiɗno yimɓe rawa jeyama e maɓɓe ko hangi maɓɓe immintinoyte ñande janggo ay ko ɗum waɗi so ɓeyni ñande janggo ka ɗen andi ɓeynito ka kawsara ɗen andi yewtina ɗum e émission men feƴƴuɗo si yahi ha dergal ngal wuloyi sofi moftaniraɗo ɓe yaha yaroygol ka wende kawsara malaika ɓe ƴetta leɗɗe luuboɓe mouhammadou ina ara impose inna on accitataɓe akkiteɓe on anda ndu wendu ko fi maɓɓe ndu wendu kawsara on anda ɗum ko fi mofte an ɗen akkiteɓe ɓe yara ɓe wiya mouhammadou ɓe sansino ko addinɗa kon ɓe jeyaka e ma ay man amila laysa fihi amruna fa huwa raddum kala golluɗo haysi tawi woni a inni ko diina haysi a darike ɗo a juuli tawi nano nelaɗo juuliri noon julde ma nan ƴetetake si a jangi alqur'ana tawi nano nelaɗo jangiri noon ƴetetake si a yahi makka a hajji tawi nano nelaɗo hajjiri noon ƴetetake si a juuli tawi nelaɗo juuliri noon julde ma nan ƴetetake ayi ko ɗum woni probléme on il faut ki anda ko nelaɗo waɗi noon waɗa noon waɗira kadi no o waɗiri noon ayi sallu kama ra'aytumuni usalli juulire no yirɗon miɗo juulira noon ay ko nelaɗo woni ñentinirgal hay si a wii ko diinagoy kono si nelaɗo gollari dagota ko sellata ay sellata wohino jiloɓe ɓe no minen min gondini Allah
wa bil yawmil akhir meden gondi nyalande dargal maya immito wa ma hum bi mu'minina Allah subhanahu wa ta'ala ni be fenay be wonale gondimbe ndare hande aduna ko fewndi ndare hande traité aduna ko fewndi don ndar ten hoore mede modien gondindo hi nyalande dargal maya immito gondindo dum non e ko wonden e ko piiji di wonden wadde aduna do den hande ko suusuden Allah kon kawar leydi do hande kon gondindo Allah wattadi gondindo Allah subhanahu wa ta'ala andi si mayi immito ha mi tan inde de asubay ko gera asubay ko gera ay Allah subhanahu wa ta'ala ni ma hum bi mu'minina Allah subhanahu wa ta'ala buri en humpitade hoore meden koyni be wonala gondimbe sabone so be gondimbe ha harayno be darata no ko be yedda Allah subhanahu wa ta'ala ay hande di problem ji aduna fop dum do fop ko tawi je ben ala ihdina siratal mustaqima en jabal fewgol e lawol fewgol en jaba en jabal rode ka hoore raay ay ko raay on deraay kon ko dum non woni problem ji aduna fop andi be wi wo mana goddo mana neddo si tay woni o salike sariya Allah subhanahu wa ta'ala o lundike sariya Allah o wi kanko sariya mana o hakkitaka e Allah o hakkitaka e nelado Allah mana wo harahi mu waywa mana harahi mu waywa adna on wasta woni terrain deraji iden andi terrain singal akkiti rayon don nako inete camion hino wadi accident terrain si akkiti ray ko ngal bonata don kon dega ko ngal watta don kon wo neddo wurde kawar leydi do o haaja kay Allah o haaja kay nelado Allah haray ko non o wahir ka adna do ko non woni bonnirde ay jeno hane ko don woni problème tagore den fop derayino ka hore raay ay en fop meden en derayino ka hore sina ummu Allah subhanahu wa ta'ala faabi ay ko wadi non shaytane o la akhwiyannahum ay mi bewinaybe wala aqdalannahum siratal mustaqima wala tajirana aksarahum sakirina shaytane wi mi darato mi impose mi rewrete den fop mi jodano be lay mojjidi fop ka mojjere ngabo ton fop mi fermana be o inni wallahi o wondi ni wali tagirana wallahi atata aksarahum sakirina burbe hewde be ngata hino yette an Allah subhanahu wa ta'ala yani non ndarten hoore meden ndaren hande ka aduna on fewndi don jeunesse on hande bay ko jeunesse on na mawben kambe be gollibe fejjigoy mawbe memben kambe be gollibe fejjide mawbe membe yanganino ke diina kambe be fejjino ko enen jamanu hande fewni ngam ko enen mapi bay enen ko mapi nen ko jijan keccan diway ay difa awa hisani jijan keccan diway ando kan no andira Allah subhanahu wa ta'ala ay dum wadeni hibayna be gondini Allah be gondinali Allah fes yukhadi'una Allah wo hibe faala jamfaade Allah wallazina ibn amanu gondimbe Allah subhanahu wa ta'ala inni wa ma yaqdawuna bi jamfaaki illa anfusahum sina hoore mabbe ay wa ma yasuruna ko woni tun be so andude tawi neddo ngo dareke do wi mo jabi Allah subhanahu wa ta'ala haray mo andi le pellet o jaba Allah subhanahu wa ta'ala ko hoore nay hoore hagiga o woni ko hoore ma jamfida sabu si arewali Allah subhanahu wa ta'ala kanko arewata malaika ben tum wonbe merode ben tum hino yoni itti non sikke ay itti non sikke sa arewali Allah subhanahu wa ta'ala kanko e mo rewede kadi si tagore nde fo hawtiti déjà woni kanko si tagore nde fop hawtiti yeddimo dum deransatamo hay fusi dum duwita la mbakko ngai fusi arewirali kadi Allah subhanahu wa ta'ala ha tawata mo mari intérêt ay kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi intérêt ma an neddo on Allah subhanahu wa ta'ala ko haw anda hida hulimo ay ndare to no wawa be ngure ma den hay rewbe ma ben nanando ma doftima inno mo innata accu mi acca wadu mi wada est ce que on fotante mo wiata wadu do joni sa wi do yo wada wala do labi temedere a wala do capande jeena ka temedere so wadi akun innuda kun bendam be fotantama bi imabe wa kazalika Allah subhanahu wa ta'ala o impose rali de debe sina fi haw anda ko hombo hulimo ko dum non tun
oni kankala samade ko be kulal langatu la kun tattaquna wana wiwre ka suma yido ni kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladina qablakum la'allakum tattaquna mi wi yon hori wota o nyaamu ko ha mi anda ko mbo huli Allah kan kulal langal to ngada be neddo sa huli Allah o ina bon sa hawte nyande jango ya bon baya hulila no wiro yumununa bil khaybi gondi belan ko wirni wonano yobirno baba nena paykun e baba paykun kun da ko itti kun adna fi wota kun yaltimbe ka aljanna baybe yangani ka aljanna habe hawri don haraw yaltinali be ko sabu kullal Allah be yobira don koy payko yati ma hoy koy seyhu gadri pantuno miru baba mun tay kange jaman no marani be ton ko sabu kullal Allah yobiri dum dum yobiri mo dum dum o sonnaje kadi ƴettunoɗo nagge mum gen to yahi halfinoyi Allah ka burude ko sabu kullol Allah subhanahu wa ta'ala jaɓirimo ɗum ɗon ayi lakara kadi ko ɗum ɓenni diplôme alijanna natirta ɗo alijanna ko hawtete ko dambugal alijanna présenté Allah subhanahu wa ta'ala min kadi hino diplôme ngam mi rewnoma mi jaɓuno ko wiwɗa kon ko kullol Allah ngol ko kullol Allah ngol kala hewtoyɗo Allah yeeso Allah tawi amara kullol Allah amara diplôme ko présenté yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ena yimi wanno dewal sabuna ko sawi huluɗa Allah o si waɗa ko jamirma kon haɗitoɗa ko haɗuma kon ayi wata zawadu fa inna khayra zadi attaqwa Allah subhanahu wa ta'ala inni siko min Allah ɓe woni e janfade ɓe ɗayni hoore maɓɓe ayi ɓe ɗayni hoore maɓɓe sabu sa rewali Allah ɗum kanko ɗuytetama e fus fi qulubihim no ka ɓerde maɓɓe maradun nawnare ayi fa zadahumullahu Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydandi ɓe marada ñaw kono woni ngun ñaw ko naafi iyagal nawnare hewtali ha ɓuri ha hewtiti ko wiyete naafi iyagal ko nawnare ɓurde e dansere nadde nawnaji ɗen foppa ka wara leydi ɗo naafi iyagal ko hunde par ce que déjà neɗɗo siko a naafi ijo safe ko a heɓata moƴƴere a heɓata moƴƴere nde golluɗa nde hewtoya ka Allah subhanahu wa ta'ala nde malaika ben ƴetti reconnaissance nde hewte ka Allah subhanahu wa ta'ala nafigi ay Allah subhanahu wa ta'ala on tikkani nafigi buri hay kefero innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar ay Allah subhanahu wa ta'ala inni men wari ka bede be nafi yagal men beydere be don kadi naw nafi yagal nyande be nyande beydo nafi yagal joni non en tant que neddo mo jogi nafi yagal golle makko de yertataake ko Allah subhanahu wa ta'ala ay sabana golle de golluda o de boni ay naafi jagal kon naagu yagal ko bonnay dum moƴƴi ko libay dum moƴƴi goddo hay hajju si a yobi do million ji a cikkoy ke makkatel mukarrama wangoy ke safa e marwa a artita naafi jagal ka berdema hajju mangon ko haba an mansura nduggu sakango yetetake ay ko dum wadi naafi jagal c'est très important ndare tun innal munafiqin ndare suratul munafiqina ay naafi yagal ko nawnare ndi andanda hoorema ɓurde hulɓinade nawnaji ɗen fof ko aduna ɗo par ce que ko naɓay ɗum jommum yiite ay kala gollal ngal golluɗa kadi ƴettetake en tant que konnago Allah subhanahu wa ta'ala wi neɗɗo misqala zaratin ay al kibru ko wiyete naafi yagal konnago yogal mawnintinare ko fotata gabbun jarasino ka ɓernde on tigi natata aljanna ay misqala zaratin min al kibri ko fotata gabbun jarra yaaɗuge mawnintinare ka ɓernde ma on tigi natata aljanna ay salamen hoore men ay ma yakhdawna ay maradan ñaw naafi iyagal wallahum hino wodani be azabul lette alimun musude ay bima kanu sabe konko be dati yakzibuna hibe fena hibe inna hibe wondi Allah ay hibe andi be alday Allah won naafi iyagal be woni wa iza qila lahum sibi annama be la tufsidu wata on bonnu fil ardi ka leydi qalu be wiya innama nahanu andena minen de muslihuna ko min moƴƴinoɓe Allah subhanahu wa ta'ala wi ala faame innahunna be de humul mufsiduna ko be bonnoɓe walakin koni la yasuruna be so andude e bonne woni be ala moƴƴinde e fus ala faame innahunna be humul mufsiduna kamɓe woni bonnoɓe walakin koni la yasuruna be anda wa iza qila lahum si wiyanama ɓe aminu gonɗine kama amana nasu
wona ɓe yimɓe gonɗiniri noon qaalu ɓe wiya anu'minu emen gonɗinay kama amana sufaha wona ɓe yimɓe jofoɓe ɓe yimɓe komoɓe gonɗiniri noon hande si a woni ɗo zenjo a wiyan haaji ma kaka daara e ka juulirde juula janga ko ɗum woni golle ma ça fait haraya konta kay génération o ay an ko a neɗɗo komojo ko ɗum yeeyi ɓe ginnoto annabi ibrahima ɓeni kanko ɓay ko allah tun andi kanko ko juula janga tun ko ɗum mapinimo ɓe oko komojo wona yiɗuɗo goɗɗum ko mbo woni faalaka goɗɗum ko mbo woni faalaka tammaro ko mbo woni faalaka galle labale ko mbo woni faalaka oto ko mbo woni faalaka ko moƴƴi ko mbo añanta hoore mum ko moƴƴi mais fi hiɗa faala ko moƴƴi fi hiɗa faala oto hiɗa faala galle hiɗa faala mbuuɗi ko ɗum haɗatama rewgol allah subhanahu wa taala ko ɗum haɗatama janngol alquranul karim la joni noon ɗe galleji ɗi faalaɗa si a fokkiti ko ɗo akketaɗe ndu tammaɗo won ɗo waɗa ɗaɓɓude sa fokkiti ko ɗo akketaɗo otoje maɗe nge ɗuɗde sa fokkiti ko ɗo akketaɗe joni exemple ndaare exemple ɓe mawɓe men hande ɓe mawɓe men fatiɓe kamen laggine ɗo yo allah subhanahu wa taala hinnoɓe yaafoɓe waɗanoɓe golleji mabɓe ɗin fof golleji jaɓaɗi allah waɗa kadi yeru ko ɓe acci kon fof ɓe guuri e jawli yo allah waɗu barke e muɗum alhaji salluwa fata ko torki allah mi fattiki allah yo allah subhanahu wa taala yirloɓe yaafoɓe ɓuɓɓe nanaɓe kaɓe woni ton allah waɗoyɓe ka jannatel firdawsi moƴƴereji ko ɓe golli kon fof yo allah subhanahu wa taala waɗanɓe ka beɗo balance e ñande janggo ayi enen guiri hen kadi allah fottindina en ɓerɗe meɗen ɗen huura en ka nafaten denden kala ko lorata en ndaare ɓayɓe ɓe fatike ndaare ko jokki ɓe yelande makko nakita ha ɓe hewtoyi fata ko ɓayɓe hewti fata ko ɓe naadama ka qaburu maɓɓe ɗon kombo jokki ɓe ɗen ɓe suridano ɗon e tammaru ko nafata ɓe ɗum wofo golle maɓɓe ɗe joni noon si tawi noon ko ndu tammaru wona ndu e ɗaɓɓede tawi noon ko ndu wonnoma sakkade ma e dewal allah joni noon hay ya acci ndu ɗo joni noon allah subahana wa taala wi neɗɗo si a maayi jawdi ma ndin piggi tati jokkete jawdi ma ndin yimɓe maɓen e golle maɗen jawdi ndin e yimɓe maɓen yilto heddoda e golle maɗen joni noon si tawi ndi jawdi ndi wonoɗa ɗaɓɓude ko ndiɗo wonnoma sakkade ko saabu ɗum noon innaneɗa an ko ɗum haɗaynoma dewal allah a wawi hay a acci ɗum ɗo ɗo ayi ko ɗum wonno ɓen ɓeɗo si ɓe inni gonɗini wona yimɓe gonɗiniri noon yahe janggon yahe waɗon dewal allah yahe ande noon allah subhanahu wa taala ɓe na terte ɓe kayɗa woɓɓe hino jogui deftoy ɓe na goɗɗum woni koɓe faala ɓe faalaka goɗɗum kombo woni faalaka goɗɗum ay mo kala no faala goɗɗum mo kala no andi mbuuɗu ko mbuuɗu mane faala goɗɗum kono noon fi faale goɗɗum wata sakkoma e dewal allah ngal ay sina ɗum ko ɗum woni janfagol hoore mum eyi ko ɗum woni janfagol hoore mum ɓayno minen men gonɗin tawanno ɓe yimɓe komoɓe gonɗiniri noon ayi ɓe faalaka goɗɗum na goɗɗum ɓe faala ko ɗon si haaji maɓɓe o juula janga allah subahana wa taala wi ala faame innahunna ɓe humu sufahau ay kamɓe woni jofoɓeɓen walakin ko woni la ya'lamuna ɓe anda ay wa iza laqul lazin si ɓe hawrodiri ɓen wa iza laqul lazina si ɓe hawrodiri ɓen amanu gonɗinɓe qaalu ɓe wiya amanna min gonɗini wa iza halaw si ɓe heddodi ila shayatinihim faade seytaneji maɓɓe ɗin qaalu ɓe wiya innama ma'akum andeno innana minen ma'akum minen wonde moɗon innama nahanu ande minen mustahzi'una min jalkitayne ɓe woni ay min jalayne ɓe woni allahu allah yastahzi'u bihim o yoɓoyay ɓe joddi jalkitugol maɓɓe ngon wa yamudduhum o ɓeydana ɓe fi tuhyanu e ɓewre maɓɓe ne ya'amahuna hara ɓe wembo ay ça fait dogangol fi aduna hino wembo tun nodduɗe woɓɓe go hay tan ñamugol ɓe mara hara ko tan ñamugol ɓe a mara joni noon ɓe yangade wimbeki kiɗe ɗaɓɓa tammaru yaha itta dépense adda tawata haray tan ñamugol ko woni a mara hino doga tun kere aduna ya amawnan wembo joni noon aduna addoga ha hendotako ay ko ya doggu ha fiima gasa aduna ko ya jokku ha fiima gasa
ay ɓay ko fiima an gasatana fi adna gasata fi adna kan gasata ay ko ya jokku ha fiima an gasa ay adna kadi kontina hino wembo tun hino doga tun Allah subhanahu wa ta'ala wi ulaika allazina kam wonde ben istarawu dalalata subi majjere bil huda bi acci pewal famara bi hatti jaratahum de to naki commerce mabbe parce que adna ko commerce mo kala min ko ne gollude do ko fiya hebu tammaru joddude ko tabalino yeyude masonjo minisiejo karamakojo tout soferjo en fop meden ko woni gollirde ko fiya hebu tammaru kono ko njula yagal dabbere kala wono wonda dabbirde ko njula yagal wonda parce que ko fiyo tammaru hebo gana Allah subhanahu wa ta'ala ni beedo non baybe gondinali Allah be gondinali Allah be jabali dina be nafa be tonaki e commerce mabbe on ko perdi wonani be ay sabu wonu wa ma kanu muhtaduna baybe fewa be tonaki e commerce mabbe on namu jama tv ne batara leer mo nyona inshallah dans 10 minutes 7 minutes inshallah en wawa wero ndirde do wawi wadde 206 209 wadon plus 54 naton ka jama tv dans 10 minutes inshallah bon walla 7 minutes ça wawi wayondirde inshallah rabbi 206 209 plus 54 ay Allah subhanahu wa ta'ala wi famara bi hatti jaratuhum betonake ngigi mabbe ngum wa ma kanu muhtaduna sabu be jabali fewde be fewali ay masaluhum misal mabbe ka masalil lazi mi wona misal on istaw qad naran hubbudo yite falamma adaat hayite ngen jalbina ma hawlahu takko makko zahaballahu bi nurihim Allah subhanahu wa ta'ala naba yite ngen wa tarakahum fi zulumatin o acca be nure la yubsiruna rabe yata ay ala intérêt kono Allah subhanahu wa ta'ala fandi do mana yaha dabbo ya yite ko yonnora kata ha hebo ya yite ngen adda kata non kadi ha yite ngen ge jalba fesi hande kadi hento fen inna do alhamdulillah rabbil alamin hari aden ko nure woni do hentike ay ya ka weta alhamdulillah rabbil alamin don tun Allah subhanahu wa ta'ala nyefe yite ngen jiffunde wotere acca ma ka niwre har hande kadi yata kala ko yahata an ko ya be no ko ya memusi ha hara non a jangoyne ke a dabbino yite ngen a jangino ke dubi a dabbino hebira ndaygu ha hebi ndaygu ngu addi ka wiyata don alhamdulillah rabbil alamin ndaygu hebi ke Allah subhanahu wa ta'ala nyefa ndaygu ngu nyifnde wotere heddoda ka niwre wana be na kana kadi kala ko yahata fayda ko ya dowe ko don woni fi ndi jawdi ndare ko buri hewde kon si goddo dabbi jawdi ka yaata hay na lanni evelede ndi hebi ndi barkindi dudi ko don dabbudo nde on walato maya ay jenne tawni ko ndara dabbude jawdi don kon fop ala no rewde Allah awaliki amayi ndin jawdi non hande kadi ko Allah ndi turoytende ay tewon hara hore don kadi hara no kadi dewal Allah ala no mudu andi aray ko dum wana auzu billahi ay ko dum woni ko Allah subhanahu wa ta'ala faandi don ay adabbi jawdi ndin ko woni la dabbude jawdi bimbe kikide dawa hay tan nyamugol ala dum don sakkino kamay dabbugol dewal jeynon adabbi non jawdi hande kadi handi duudi ndi mawni ndi barki ka wiyata don alhamdulillah rabbil alamin walo da maya acca don jawdi ndi ay hande kadi non gido gaña fo ay nyamay non yuden 206 209 plus 54 wawon nadde ka jama tv inshallah numéro on hino affiché ka écran dom 206 209 plus 54 inshallah ay ko dum woni perdi ay dum woni perdi ko dum woni misal on hubbudo yite ha yite ngen jalbini takko makko Allah subhanahu wa ta'ala nabe yite ngen accande ka newre kono nafaali kon tigi dabbuno yite ngen summun ko be faadube bokumum ko be mbobobe umujum ko wumbe fahum kambe la yarji wona be ruftata ko aduna hande kadi be woni no aduna do ko be faadube nanugol gonga wolanta be gonga be jaba ay bokumum ko be mbobobe
par ce que haaji maɓɓe ala e daaluye Allah haaji maɓɓe ala deftere Allah nde umujum koɓe wumuɓe par ce que ɓe jaɓali yiwugol goonga fahunno kamɓe la yarji una ɓe gonɗinta Allah subhanahu wa taala o andi no woodi ɗo bumɓe honjiɓe alquranul karim sabune alquran hay tawni hara yiyata ɗe guite maɗo ɗe yiyata mais siɗa yaade ka jangete tan ɗa heɗade alquran ka ɓerde natata si natini ka alquran ɓerde nden hocci a anda hay tawni hara yiyata kono si ɓerde nden sine wumi side guite ɗe sine faala paññino ɗo ni pañañan wawa faruji ko neɓa wolere ɗo a yiyata ay ko ɗum waɗi si ɓe inna goɗɗo si a jangali ha a andi ko wiyete tammaru sa wattanaɗiɗa kala an jangirta par ce que sa fonti ɗo fi deftere ɗe miijino heɓrete a sapporu sa fonti fi deftere ɗa andi peut-être a liɓali dépense ka suudu haqqille maɗe wonta ka jangata ɗum karan haqqille len ƴettirta hande kadi ko ɗum waɗi ko paykun jannete ko paykun jangata on tigui ka woni paykun ɗon jangata si a jangali ha heeɓi jangoɓe sa moytaki sina Allah fabuma karan jangirta hande kadi ay par ce que hande kadi ko mapinde kono tammaru heɓorano ɓen ɗon hirtora soƴƴora ay mais et pourtant le rewra nga o rewrangal ay Allah subhanahu wa ta'ala landiroytama fi dina ma kam ndeta kabur ma gurdam barzay ko ɗon fuɗɗotoɗa fi dina ma kam ɓay surɓe ɓen huccutugol haray mun ka rewana kirsi ɓe hewti ko man rabbuka ay ma nabiyuka ay ma dinuka ɗum ɗo fof ko fiyaka dina ma kon ka kabur ma ɗon ko ɗon fuɗɗotoɗa landede e fiyake dina maɗan kam ay ɗon kadi noon ha ila yawmil qiyama ha ñande darangal dari ala a waɗa yehe contrande ɓay ko sabu ɗum Allah subhanahu wa ta'ala addirnoma aduna ɗo wama khalaqtul jinni wal insi illa liyabuduni eyi Allah nditoroyte jonnon si tawi woni pay enen jeunesse on hande ko daragol ina ƴiƴan keccan diway suka si woni ɗo suka tawi woni kanko o ɓe yeey ɗo himo juula himo janga bon hiɓe konsidirare on ɗon kanko o anda ko fendi ko komojo ayi Allah subhanahu wa ta'ala ko hombo woni komo ha innuɗo dina wona haaju muɗum komi daali ha hewti o saliɗo alqur'ana sali sunna daaluye Allah daaluye Allah subhanahu wa ta'ala yuuɗo kañum faalaka ɗum komi daali ha hewti o nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam oɗo wiwɗo hay goto natoyta aljanna sina say min mi naati mofti hay goto natoyta aljanna sina say mofti an ɗen naati ɓe wi aduna on fof e ko woni aduna fof ko tagira ko sabu nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bon ko hombo komi ɗa hewti ha ronku tefude andude ko honto oɗo teguno teppere mum ne kañum kadi tegande ɗon ko hombo komi ɗa hewti o ay mo wonɗo référence ñentinirgal o wi mana man kana yuminu billahi mana kala tawɗo hino tañƴini hawre e Allah subhanahu wa ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju liqa Allah kala nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam laatanike o ñentinirgal référence kala tañƴiniɗo hawroye e Allah subhanahu wa ta'ala mais comme woni komo joha innuɗo ha ronki tefude andude ko honnum oɗo waɗa ɗum ay ono waɗi angal andugol hino hulɓini ay ɗo min yo Allah subhanahu wa ta'ala danden ko wiyete majjere kom ay koɓe wumɓe ay o yima misal maɓɓe aw ka sayyibin hin wawi wona ba duulere mina samai wonde ko asama fiihi wona e duranere no zulmatu niɓe wara adun e diƴe ay wa bargum e maƴe yaji ali wona hiɓe waɗa saabi on kolli maɓɓe ɗin fi asari ka noppi maɓɓe mina sawagi ay imorde parñitte ɗen hadaral mawti hulugol mayde ay misal kefere ko no way ka aduna ɗo saliɗo Allah naafigi waywa duulere wonde ka asama o sabuna pelletti ɗen andi hakkude o asama o ɗo hino woɗɗi nelaɗo maaki si hakkude ɗo e asama on sino newotono hara newotono ka yahete ko duuɓi guluji temeɗɗe joyi yahiteno jonnon ɗen andi pellet farñitere no wiya pensan ka asama onde cippo ko leɗɗo nde waɗa masibo fo eɗen andi masibo ko wiyete masibo farñitere kon kala mo yaali wo on tigi nani joni a yahi farñitere no wiya dow to asama o no wiya duulere no ƴetto kasma wiya mala ya mo kay noon ƴetta kolli mum ɗin waɗa ni udda noppi ɗin waɗa ni mais
ese ɗum hina wawma rentinde si Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri ko nden faritere ɗen wonta sabu on tigi fiya ƴetti kolli ɗin faritere nden wi malaw ka samawto a ƴetti kolli ɗin a naddi ka noppi ma ɗo ɗum no wawma dandude dandatama si Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri dandatama ayi kono neɗɗo on garewruɗa ka aduna ɗo garewruɗa a mayay ayi on tigi mayay ayi kullu nafsin zaiqatul mawti wonki ki meeɗay ko wiyete mayde kon ayi wa innama ndofono ujura ko yawmal qiyama joddindin non ko ñande janggo yawmal qiyama contrat nden ko yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ayi Allah subhanahu wa ta'ala wi hasdaral mawt huɓinde ko mbendi wallahu Allah mo wiyte mo huɓindi bil kafirina heferaɓe yeddeɓe Allah subhanahu wa ta'ala no huɓindi ayi garewɗa Allah subhanahu wa ta'ala no huɓindima sabu ne neɗɗo on ala ka yaha ha futoɗa Allah subhanahu wa ta'ala ayi yakadul bargu majje ɗen hine ɓe yaktafunde ɗe cippoto abusarahum gite maɓɓe ɗen kullama adaw lahum tum kala ndiɓɓitani ɓe masaw fihi ɓe yaha yeru ɗum wa iza azlamu alayhim ay kullama adaw lahum tum kala nde jalbani ɓe masaw fihi ɓe yaha yeru ɗum wa iza azlamu alayhim si niɓɓi qamuɓe daro ay Allah subhanahu wa ta'ala inni walaw sa Allah si Allah subhanahu wa ta'ala yiɗino le zahaba wa naɓayno bi sam'ihim ay noppi maɓɓe ɗi wabu sari e gite maɓɓe ɗen inna allaha no Allah ala kulli shay'in e dow kala hunde qadirun ko o hattanɗo ay Allah no hattani kala hunde ay ayay ɗo neɗɗo on an tanki hino weli on tanki hino weli mo jokki an tanki hino weli no foti mo jokki haaju makko ay o haajaka ya Allah subhanahu wa ta'ala innal insana la yatqa arra'ahu istaghna ay si ay ha on tigi tampere ari ay watta juulude watta andutugol Allah ay no Allah subhanahu wa ta'ala wiiri noon si lette ari aya fopp hino wuggo Allah wallumen ay si Allah subhanahu wa ta'ala itti lette ɗen hande kadi mo kala wonta e ko wonno wonta yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala namu Jama TV haray ko ɗum ɗo Jama TV addanno en hande haray ɗen wawi haade ɗo ko wagutu ko happana ɗen kon yoni ha ɓurti e haray ɗen wawi darade ɗo hande ha inchallah aljuma prochain inchallah subhanahu wa ta'ala acci en yo Allah acci en ha yes tom haray onon wonɓe dardoroɓen kadi on fof moɗon ɗon tora Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala okku on baraji ko wonɗon e heɗade kom e minen kadi yo Allah taw hara komin woni e wowdirde ɗo ko sabu Allah wona sabu yiingo wona sabu yo goɗɗo yo mantumen inna meɗen waawi yo taw hara ko sabu Allah men woni e waajorde onon kadi wonɓe heɗade yo taw hara ko sabu Allah wonɗon e heɗorde torki Allah fatiki Allah firtangal siga ɓanen kata Allah dande en ala e wawata Allah dande en kata e kasara dande en sabu gañe bone iblisa yo Allah subhanahu wa ta'ala okko en barati kon le rasuma yekom mumati Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna rabbana atina min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bismillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in